It is the Kenya Kwanza's budget. It will be a Kenya Kwanza strangling Kenyans. We will instruct our members of parliament to have nothing to do with it. Atongoria makanitha ya Methodist kuma kiri SYNOD ya NYAMBENE BARIUGA mo matigutia orio gwatirite kanyaga president bishop ni nyuma ya ntumbura kurutwa kiabinya BARIUGA mo matitikaniria na wamuri orio kabecanwa ni mutongoria uyo na magetenga na utongoria wao MWANKA ITHURANO ikarudwa na president bishop mweru atarwe. Dennis Mugendi na riboti ino. Basemaniti bari atongeria bakanisa ya Methodist SYNOD ya NYAMBENE kuregana na utongeria bwa askofu munene mugwatiri tawe NDIRIA ni kiria bakuga ati na gitio na bo ati kubathikiria ni toka aurite matu athithia ntabari kwenene ya kwandika kinya BARIUGA cia kuthamithia ma minister na utiwe amenyithitie bishop wetu no ntuimwendia amani enene na aringire presiding bishop uro kwa act amweleza manto yau na betekaniria na presiding bishop wo kwa act ate akaita baro yu andikite cia changes yu si affect a minister veto umwe ai SYNOD secretary wetu then kira ya turiariria tuinde to ya member ba standing committee ni atiro nene rukirine yario echo tuko presiding bishop o kwa act andika message ke bishop wetu ai mwira ya yonde betekaniria yate ditangwe na kwa changes yu abwithitie no mwanka remain kwa ubatwe turi a member ba standing committee tuona presiding bishop wetu buru ate otothikira ya NYAMBENE SYNOD na ate neshima na atongeria vetu tutongere tu bishop wetu Dr. Alice Mutuma kwa utwasemania ruari twaika resolution iranene pio na ikyo ntukumana ndi bakuwa mwiriko jojo NYAMBENE ni yusiathurite na conference MWANKA riria askofu mweru akathurwa uria bakona ibagwitaniria nawe batwe nende kuma thai tukuita mulaini wetu na conference MWANKA rira bishop wo mweru presiding bishop wo mweru akathurwa obisine o rikuo tuteritaniria no engwetwe no anini na tete yokia instructions kinya ikari kuma kiwe kwa changes irabwithitie kiri a minister veto SYNOD ne according ke batwe ya standing committee the yarao naro and voyant ikurare amuchemanio ya atongeria bonde ba St. Joseph na atongeria ba Kawiro Saketi na changes irabwithitwe na itogwitikaniria na resolution chionde irababwithirie era ma twenajua era nene pio kesio ni ate barawire bo batetekeria change nyekari ya a minister bo etambere kanisene irabaumite so status quo will remain MWANKA president bishop mweru na batu twaranirie tuigwe pora tukwendelea so right now we are autonomous. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushini Maua, County ya Meru.